Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba, Yesu nashimwe abakunzi ba Holiness Philadelphia. Nje kukubwira ko Imana ihagurukijwe no gucira abantu imanza. Imana ihagurukijwe no kuburana. Mwene data, urafite ikintu uzabwira Imana by'ukuri? Buriya urafite guhagarara imbere y'Imana ngo ugiye kuburana nayo? None se ko Imana ije kuburana, Imana ije kuburana, none se wewe urafite uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana ngo muburane? Mwene data, buriya urazi ko ibyo bintu bibi uri murakora kari byo biriko biratuma Imana ihaguruka iva ku ntebe yayo? Eseho waruzi ko ibyo uri murakora ko biriko biratuma Imana ibabara? Ese ugira ngo Imana izaguma icecetse n'ibyo bintu bibi uguma ukora? Mwene data uri muranyumviriza, urashobora kuba uvuga ngo uri umukristo yamara Imana itakuzi. Mbese wowe uzi hoho ko Yesu Kristo azaza gutwara umugeni? Wowe ubizi cyangwa se urabyibagiza kandi ubizi? Kuri wa munsi nta mbabazi y'ibyo ukwiye kwimenya. Hari ijambo riri muri Yesaya, igitabo ca Yesaya, igice 3 ku murongo wa 13. Haleluya! Imana ihagurukijwe no kuburana. Turisome, Uhoraho ahagurukijwe no kuburana, kandi ahagurukijwe no gucira amahanga imanza. Uhoraho ahagurukijwe no kuburana, kandi ahagurukijwe no gucira amahanga imanza. Mwene data uri muranyumviriza, uri murajarajara, uri murajirajira hirya no hino, yamara iby'isi byagutwaye. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwemera umwami Yesu akakuganza, akakuyobora. Yamara ureke kwiyobora. Haleluya! Gusa nje kukubwira aho uri hose, niba uzi ko urimo urakora ibintu Imana itishimira, wari ukwiye kwihagarika maze ukakira umwami Yesu. Aho uri hose, uri mu busambanyi, uranywa inzoga, uriba, uri ndyarya, urabesha, uvuga ibintu Imana idakeneye, ufite urwango mu mutima, ntubabarira. Ibyo byose ni ibintu bibabaza Imana, kandi ni ibintu biriko biratuma Imana ihaguruka kuburana nawe. Ese buriya muburanye woyitsinda by'ukuri? Kudafite guhakana, Imana ifite ama message yawe, Imana ifite ama audio, Imana ifite ikintu cyarico cyose cyukoresha. Mwene data, icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana. Va mwizo ngeso zawe mbi. Haleluya! Yesu nakugeneza uri kuranyumviriza. Urazi kuvuga ngo Yesu ashimwe, yamara uwo Yesu uvuga atari muri wewe, uburi muramusebya. Iyo uvuze ati Yesu ashimwe, yamara uwo Yesu uri muravuga yakureba mu mutima wawe, agasanga uri ndyarya ntumufite, we wumva Imana yanezerwa? Yesu Kristo natugire neza. Haleluya! Muriko murakora ibyaha muri mu rushengero, mumaze igihe mu rushengero, ariko muracakora ibyaha. Ngereka ndakubwire, umunyabyaha ntazabona Imana. Nimwihane kubera ko umwami Yesu araje. Nimureke ibyo byaha byanyu kugira ngo ntimuze murimbuke.
haleluya. Nimwihane we munyabyaha ukiri mu byaha, nta zindi nyigisho mfite zo kukubwira. Imana ishaka ko mbwira umunyabyaha kihana akava mu nzira ziwe mbi kugira ngo ntazarimbuke. Murakora ibyaha ngo nzakwihana ejo, mugapanga ibyaha mukayipangira umunsi wo kubikoreraho n'isaha n'itariki n'amasegonda, ibyo byose mukabipanga, mukavuga muti ngo muzakwihana ejo. Reka ndabwire bene data, amaraso ya Yesu Kristo mwara yatesheje igiciro, cyangwa mvuge ngo mwara yatesheje agaciro. Uwo musige mupanga ibyaha mukabikora, mukabigambira mukabikora, ngo amaraso ya Yesu Kristo ngacari ngazatubabarira. Ndababwire bene data, ibyo muri ko murakora ntabwo biri kubiranezeza Imana. Haleluya. Ntabwo muri ko muranezereza Imana, nimunyure mu nzira ifunganye, muri ko murayitinyira iki? Inzira ifunganye ni Yesu Kristo. Buri muntu akwiye kwihana agasanga umwami Yesu hakiri kare. Ni wihane bigishoboka. Ihane ukiri muzima. Ni wihane ukiri muzima mwene data. Yamara niwapfa nta kwihana bizabiriho, uzateregwa mu muriro. Reka ndakubwire, uzarira nta numwe azakumvira imbabazi. Ariko ubu urashobora kurira usaba Imana imbabazi kakubabarira. Ariko niwamara gupfa nta mbabazi mwene data, ukora iki? Ukwiye kwikontora muri wewe, ukwiye kwihana. Reka ibyo byaha muri ko murakora, maze mwakira umwami Yesu. Umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana. Haleluya. Umwami Yesu aje guhemba no guhana. Ese mwene data uzakwireguza iki kuri wa munsi? Uzakwireguza iki? Ko mbona umwami Yesu atawamukeneye, inyigisho z'ubutumwa bwiza atazomushaka, ko mbona ibyisa ibyo byabatwaye. Ese ibyo byisi uzabijana hehe? Urafite iyo uzabijana wewe? Urazi ko ibyisi bizagumana n'isi, bizaherana n'isi. Shaka umwami Yesu, mushaka ubwami bw'Imana. Umwami Yesu ari mwarababazwa n'abantu bariko bararimbuka. Abantu benshi barimo barapfa, barimo bararimbuka. Ese ugira ngo Imana iranezerewe? Ntago inezerewe mu gihe yarungitse umwana wayo w'ikinege ngo aze gupfira bari mwisi, ariko bagahitamwo kurimbuka. Ugira ngo aranezerewe? Ariya maraso yamenetse, Yesu Kristo yabikoze kubera urukundo akunda umwana w'umuntu, ntabwo yabikoze kubera yanga umuntu. Yesu Kristo arakunda abantu, niyo mpamvu yemeye amaraso ye akameneka kubera wewe nanjye. Ariko tuko turafatiwe amaraso tukatesha agaciro. Mbese mukaguma mwikora ibyaha bitandukanye, mukicana, mukarogana. Yamara mwene data, wararoze ariko uhagarika. N'abagusumbya kuroga barabivuyemo. We wamusambanye, wasambanye, ariko ndakwibutse ko n'abakapiteni b'abasambanye babiretse. Wewe rero ugibikora, niba udashaka kumva imburi kuzaho, nukuri Imana izagukuraho ibiganza, izakure kurimbuke. Ntakwitagira Imana, ntakwitagira, iraguhamagara inyuze mu bakozi bayo. Yamara ukirengagiza iyo mburi kuza. Nimwihane bene data, dore tugeze mu gihe c'iherezo. Nimwihane muve mu byaha muri ko murakora. Umwami Yesu ateze ibiganza, arindiriye ko wakwihana. Haleluya. Tugiye gusenga. Mwene data woba ushaka kwihana, fukama huri tugusengere. Fukama mu kwizera.
niwizera umwami Yesu, niwizera umwami Yesu abe umwami wawe, agukontorore mu nzira uri muranyuramwo, agukontorore ntiwiyobore, akuyobore, umwemerere akuganze, ntuganzwe na kameremere kawe, ntuganzwe n'umubiri wawe, ahubwo uganzwe na Kristo. Umwemerere maze mwibanire Yesu Kristo ariho kubera wewe. Mwene data, rekana n'inzira zawe mbi, ahubwo usanga Yesu. Wemeye ko tugusengera, nupfuka amahuri tugusengere, maze Yesu Kristo akubabarire, kandi ugire ukwizera ko wababariwe. Ntugire kukekeranya, ahubwo ugire ukwizera ko umwami Yesu akubabariye, kandi upfukame n'agahinda, ugira agahinda muri wewe k'ibyaha wakoze. Dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwetse abantu bawe bagiye kwihana, Mana bemeye ibyaha byabo, ndakwinginze Yesu Kristo ubogeshe amaraso avira ku musaraba. Data twese n'intama zazimiye mwami, dore zirazimurutse. Ndakwinginze Yesu Kristo ubagire neza, amaraso yawe y'igiciro agende yeze umutima wabo. Mwami Yesu, uri Uwiteka, uri umunyembabazi. Mana, usiga intama 99 ukagenda gushaka imwe yazimiye. Mwami Yesu, abangaba baragucumuyeho ndabizi, ariko mwami ndakwinginze ubabarire, ubabarire ibyaha byabo, ubeze ibyaha byabo, ubogeshe amaraso avira ku musaraba, ya maraso y'igiciro. Wababajwe kubera abangaba, haleluya, wababajwe kubera abangaba, wapfuye kubera abangaba. Ndakwinginze Yesu Kristo ubabarire, ubogeshe amaraso y'igiciro. Urakoze Yesu Kristo kubabariye, urakoze kubakuyeho ibyaha byabo, urakoze kubakuyeho imizigo yabo, urakoze mwami Yesu, urakoze ko ubagiriye imbabazi. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nabaha umugisha. Bye bye, ndabakunda mu izina rya